Hello muraho mumeze mute, reka nizere ko mumeze neza mu byo muri gukora byose. Hanyuma kama kawaida nitwa Shomem Pacifique Diza Storm TV. Uyu munsi ibintu biraryoshye, ibintu bimeze neza cyane kabisa. Ngira ngo abantu barabizi ko abantu mukurikirana amakuru ajyanye na El Clasico, murabizi ko ku itariki 26 aribwo nubundi ihari. Rero ibintu birashyushye, iyi weekend imeze neza cyane kabisa. Amakipe yombi ariteguye ku mpande zombi. Hanyuma team news niyo mbambazaniye kugira ngo ibintu bibashe kugenda neza cyane kabisa. Hanyuma abantu bari kuvuga bati iyi El Clasico izaba itandukaniye n'andi twagiye tubona, cyane ko ari umukino ugushimishije ukurikirwa na benshi batandukanye kuri iyi si. Hanyuma hari amakuru ari kugenda avugwa mu makipe yanyu mukunda, ngira ngo ni amakipe akunzwe cyane n'abatari bake nk'uko namaze kubivuga. Hari abakinnyi rero bashobora kutazagaragara muri uyu mukino kubera ikibazo cy'imvune, bigendanye n'ikibazo cy'imvune abenshi baba bafite cyangwa se abari suspended kubera amakarita y'imituku bagiye babona. Hanyuma duhere kuri equipe ya Real Madrid, ngira ngo barabizi ko witwa Antonio Rudiger afite injury cyangwa se imvune yitwa y'amaso. Hanyuma witwa David Alaba nawe ntawe uhari. Hanyuma kandi abantu babizi ko umusore bazanye witwa Trent Alexander-Arnold guturuka muri equipe ya Liverpool nawe yagize hamstring injury, ni imvune kabisa nayo itamworoheye cyane. Hanyuma yitwa Dani Carvajal Ramos afite imvune nayo ntago azaba hari kuri uyu mukino, ndetse n'uwitwa Dani Ceballos n'uwitwa Dean Huijsen. Hanyuma ngira ngo abakinnyi nka Jude Bellingham bariteguye cyane, Vinicius arahari cyane, Aldeguer arahari ndetse n'abandi. Ni bizaba ari byiza cyane kabisa. Bigendanye nuko umutoza Xabi Alonso azabapanga. Uyu mutoza Xabi Alonso ni Clasico ya mbere agiye gukina, reka twitege byinshi kubera ko ngira ngo uyu mutoza yari Clasico ya mbere agiye gukina. Currently ari muri form kubera ko imikino myinshi iheruka yakinnye, afite statistique nziza. Hanyuma kuri equipe ya FC Barcelona abakinnyi badahari, yitwa Robert Lewandowski n'umwatakana afite hamstring injury, biravuga ko atazakina. Byamaze kuba confirmed yitwa Rafinha nawe ntago ahari, sinzi niba bitazateza ikibazo gikomeye cyane mu busatirizwa equipe ya FC Barcelona. Witwa Gavi nawe ntawe ahari, ndetse n'witwa Dani Olmo ari hanze ntawe ahari. Hanyuma umuzamu witwa Marc-Andre ter Stegen ntawe uhari kabisa nawe. Hanyuma abandi bakinnyi batari fit neza bashobora kutabanzamo ariko bahari, witwa Frank de Jong arahari cyane ariko ashobora kutabanzamo bigendanye nuko mu myitozo yagaragaje ko atari fit neza cyane kabisa. Hanyuma witwa Jules Olivier Kunde nawe afite akanoke gato cyane kadakabije. Hanyuma witwa Ferran Torres afite nawe akanoke kadakabije cyane. Hanyuma key players bahari, ni Marcus Rashford umeze neza cyane kabisa muri iyi minsi, ari gushininga kabisa. Ngo murabizi ko umukino uheruka kubahuza na Olympiacos umugabo yatsinzemo ibitego 2 mu bitego 6 batsinze, ndetse n'indi mikino yabanjije yagiye agaragaza performance nziza. Hanyuma umutoza Hansi Flick is suspended kubera ikarita yabonye mu mukino wo muri La Liga uheruka, ntabwo azaba ari kuri uyu mukino. Hanyuma aba n'abakinnyi badahari ariko abatoza bombi bafite uburyo bapanze tacticoma mu kibuga, n'ubundi bagapanga abasimbura babo bigendanye na swadi bashyizemo umwaka ushize cyangwa se muri pre-season y'umwaka ushize. Hanyuma ndagira ngo turebere hamwe 11 bashobora kubanzamo tugendeye kuri imikino iheruka kabisa. Turebe 11 bashobora kuba babanzamo, uretse ko ku ruhande rwa equipe ya FC Barcelona bo babanze kubikonfirima 11 turibuze kubabwira nibo bazabanzamo mu kibuga ku munsi w'ejo. Hanyuma ku ruhande rwa equipe ya Real Madrid nk'ibisanzwe yitwa Thibaut Nicolas Marc Courtois, muzamu myaka 33 kabisa, umuhanga cyane. Uyu muzamu azaba habaye cyane kuri nimero 1. Hanyuma kuri 2 right back yitwa Federico Santiago Valverde Peta, nimero 8, nimero 27 mu mugongo kabisa, yambara nimero 8, afite imyaka 27. Hanyuma yitwa Eder Militao cyangwa se Eder Gabriel Militao, umunyabrazil
w'umunyatunizi wambara nimero 3 imyaka 27 yitwa Dendon Huijsen azaba akina kabisa mutima defense nawe ari kumwe na Eder Militao do nayo imeze neza cyane kabisa muri iminsi nimero 24 umwana cyangwa se umusore imyaka 20 hanyuma umunya Espagne witwa Alvaro Fernandez Ceballos n'umunya Espagne imyaka 22 azaba habaye cyane kabisa aca kuri 3 hari kabisa zamuramo amasantere tumenyereyeho hanyuma kuri 6 ubwo ni imbere ya ba defense kabisa yitwa Aurelien Tchouameni azaba habaye cyane kabisa hanyuma imbere ye hazaba kina witwa Eduardo Camavinga ndetse witwa Arda Güler hanyuma witwa Jude Victor William Bellingham akina ku 10 mu gihe karindwi azabaca witwa Franco Mastantuano mu Argentine hanyuma rundi ruhande ruco witwa Vinicius Junior nimero 7 mu mugongo kabisa hanyuma batakishe kabuhariwe Kylian Mbappe hanyuma ngira ngo ikindi wamenya nuko amakipe yombi imikino 5 iheruka amaze gukina ngira ngo ekipe ya Real Madrid niyo imaze gutsinda imikino myinshi kabisa kubera ko mu mikino 5 iheruka bamaze gukina ekipe ya Real Madrid yatsinzemo imikino 4 irutsindwa umwe nta mukino n'umwe bigize banganye mumva ko ari performance imeze neza cyane kabisa kandi ni ekipe imeze neza cyane hanyuma kuri ekipe ya FC Barcelona ba mu mikino 5 iheruka batsinzemo 3 batsindwamo 2 hanyuma imikino 5 imaze kubahuza ekipe ya FC Barcelona iri imbere kabisa kubera ko irayoboye imaze kuyitsinda imikino 4 yose muri iyo mikino 5 imaze kugira gute imaze kubahuza hanyuma imikino 5 iheruka ngira ngo murabyibuka neza cyane ko umukino wahuze mu kwezi kwa 5 ekipe ya FC Barcelona yatsinze ekipe ya Real Madrid ibitego 4 kuri 3 hanyuma mukino wari wabanjirije wabaye mu kwezi kwa 4 muri Copa del Rey ekipe ya FC Barcelona yatsinze n'undi ekipe ya Real Madrid ibitego 3 kuri 2 mu gihe umukino wabaye muri uku kwezi kwa mbere k'uyu mwaka muri Super Coupe ya Espagne ekipe ya FC Barcelona yatsinze ibitego 5 kuri 2 mu gihe umukino wari wabaye ku itariki 26 z'ukwa 10 mwaka 2024 ekipe FC Barcelona yari yayitsinze ibitego bigera kuri 4 hanyuma umukino rukumbi ekipe ya FC Real Madrid yatsinze ni umukino wabaye ku itariki 21 z'ukwezi kwa 4 2024 muri La Liga yitsinze ibitego 3 kuri 2 hanyuma ngira ngo ni byo ngicyo waba umenye kuri uyu mukino ni umukino uzaba ukomeye cyane kabisa abantu bavuga bati ibura rya Robert Lewandowski ndetse n'uwitwa Rafinha ntacyo rizafekta kuri squad ya FC Barcelona bigendanye nuko abasore bombi bari basanzwe babafasha gutsinda iyi Clasico kubera ko na bagabo bakuru bamenyereye uyu mukino ariko ngira ngo ku bafana FC Barcelona nta kibazo gihari cyo kugira kubera ko uwitwa Fermin Lopez Martin umwana muto cyane kabisa imyaka 18 ejo bundi yatanze cyangwa se yatsinze ibitego 3 mu mukino kubahuza na ekipe ya Olympiacos agaragaza